جا أركيس لافل وبن تماشاوان انهجاب بولتانا دمجمير شاشيات تايبت بروجافاي كردستان وسوريا مبوان سرنوچه آن دست پی بکن. پۆلیتبیرۆیا پارتیا دیموکراتا کوردستان سووریا راپۆرتا خۆیان هەیڤادەهان بەلاف کرد و تێدا ڕۆناهی خستنە سەر چەندین مژارên هەنۆکیە یەن گرێدای برەوشا سووریا و ڕۆژئاوای کوردستانی بە. تورکیە دامەدەکاریان لەشکری دەست بۆ ئێریشکردنا گرێ سپیدا بەردەوامە و شڕۆڤەکارên سیاسی هشیاریە مەترسیەکە مەزن لەسەر ڕۆژهەڵاتێ جەمێ فەراتێ دێدن. لە عەفرینە ڕۆژاوای کوردستانê de encama teqîna mayîneke PYD de 4 welatiyan jiyana xwe ji dest dan du kesên din jî birîndar bûn. Tora Sûriyeya mafya mirovan eşkere kir ku di cotmeha Bûrî de li Sûriyê 488 kes hatine girtin, rêjeya 19 ji sadî li ser destê PYD hatine girtin. دوباره سلاوه راپورتا سیاسی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا یا هیوادهان هاته بلافکرین و تیده گرنگی به همو پیشاته نول لمیدان سیاسی یا جهانی و یا سوریه بگشتی و یا کردستان سوریه به تایبتی هاته دان. راپورتا سیاسی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا یا هیوادهان 2018 هاته بلافکرین و تیده گرنگی به همو پیشاته نول لمیدان سیاسی جهانی و یا سوریه بگشتی و یا کردستان سوریه به تایبتی هاته دان. ده همان راپورته دهاتیه که هین کریزا سوریه مجارا سرکه یا پرسین جهانی و کریزین دوره و جهه گرنگی دانا نافدولتی و هرمیه و روش بروش تفگره کنو لسر بهتر جریه که سیاسی رو دده و هات اماجه کرن به دست جکارکشان استفان دمستورا و جهگرتن ناوی جعالیه گیر بدرسن. پارتیا دموکراتا کردستان سوریه در راپورتا خویا سیاسی ده یا هیوادهان یا بوری اماجه بلوتکه یا چارعالی استانبوله یا که هر یک جد ترکیه و المانیا و فرنسا و روسیه الخوا گرد و گوت که روسیه اولوتکه خسته برجواندی اب جهکرن آرول اخواه ده کریزا سوریه ده و امریکا جی جعالی خود پیشوازی لانجامن و لوتکه کرد. همان راپورت هروها اماجه بروشا ایرانه کر و گوت که تاویروشا خرابیا هندر ایرانه و ململانیات نابرا رژیم ایرانه و هجمارک آلیه سیاسی انگرنگ و روشا عبوری آستانگلوی ولاتی که لجهه که ایران هول بده جواکا ناف دولتی بخواه گریدش بو سفکرن آستانگین خلک ولات خواه لیبرووا جیوه که گفه لامریکا دکه به انجام خراب اگر بردوام بد فرسکرن سزاین عبوری و جبیر دکه که او یک اگر هیا کریزه که مزنتر بسرده بینه و روبروبونه که دجوار دناورا حکومت و ملت ایران ده درست بکه. پارتیا دموکراتا کردستان سوریه ده همان راپورت ده گوت که ترکیه جعالی خوده بفکاره ده سیاست خوده جعالی روشنافخویی یا نجیگیر به تایبت ده آلی آبوری ده یک روش بروش نباشتر ده به و لآلی که دی جعالی سیاسی یک اپوزیسیون ترکیه خراب بکارتینه و روشا درو و هلبستن ولاتن بشدار ده کنگره آستانا و ین هفپیمانی ناف دولتی و کنگره سوچی و مترسیا نزیک بونا چکدارن پیده جسینور و که او یک دبه اگر درباس بونه که لشکری جبورو جلاتی فراته. درباره عراق و هرما کردستان راپورتا سیاسی هیوا بوری پارتیا دموکراتا کردستان سوریا گوت که روش العراق هنجیگیر نبویه و برپرسیارتی حکومت آنو بسروکاتی عادل عبدالمهدی او چاره سرکرنا همو دوسه اندالقاندی که جیت خوستن که پلان و برنامه ینگش پیدانه دگلک آلین آبوری و خدمتگزاری و لشکری ده درست بکه و لحف کرنه که ناورا همو پیکاته نشتیمانی و نتوی و مذهبان درست بکش بو سراست کرنا روش عراقی. هرما کردستان جی لهمبر برپرسیارتی که گرنگو مزنه و دوی بجه بینه ددما که گنجاو ده. که پشتی هلبجارتنین پرلمان ین هرما کردستان و سرکفتن پارتی دموکراتی کردستانی به دست خستو تاوی کارین پارتی لسر ورگرتن ده سلات لجراغاندنا برپرسان لسر آست پل بلند سر لیسته ده سروک مسعود بارزانی دیار دبه. که پارتی همو هولن خواه بکش با پیک آنینا حکومت که هفبش برفره که همو آلی و هیز و پارتی سیاسی و کسایتی کردستانی لخو بگره جبو یک ریزی نافمالا کردستانی و بجه کرنا رولا هرما کردستان دروبروبونان ده و امادبون جبو قناغ کنو. درباری پارتیا یکیتیا دموکراتیک پیده راپورتا سیاسی پیده کسی گوت که پیده هین لسر هلوستک سیاسی زلال جیگیر نبویه
کوهیم پەیوەندیە پێدێ برێژیما ئەسەد رە هەیە کۆ رێژیم ژی نکارێ بەڕەوانیە دبەردە بکە بە ئەشکەرەیی دروبروبوونا bi Tirkiyeyê û peyedê hewl dide ku piştevaniya Amerîka bi dest bixîne û dibîne ku derbasbûna Tirkiye ya leşkerî ji bo rojhilatê Feratê gefê li birjewendiyên Amerîka li deverê dike û ji ber wê yekê dibînin ku sînaryoya Efrînê li wê deverê dubare nabe. Lê hîn fikar ji aliyê miletê Kurd heye derbarî vê yekê û hin alî dibînin ku yekrêziya navmala Kurdî bi lihevkirin di navbera Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriye NKS û tev demê de egera bihêzbûnê ye beramber pêlên dijwar lê ji bîr dikin ku peyedê hîn berdewam e di siyaset û kiryarên xwe yên nerewa de. Derbarê Encûmena Niştimaniya Kurdî raporta siyasî ya heyva dehan ya PDKS dibêje ku NKS erkên xwe li gor prensîpên siyaseta xwe bi cih dîne ji bo xizmeta pirsa miletê Kurd diriya çareseriya siyasî ji bo krîza Sûriyê bigiştî û avakirina Sûriyayeke pêşerojê wekû welatekî federalî xwedan sîstemeke demokratîk perlemanî fireh alî ku gerantiya mafên netewî û neştîmanî ji bo hemû pêkhateyan bike û erkê gişt pêkhateyan li Sûriye yeksan be ji bo gerantiya mafê miletê Kurd li gor peyman û belgeyên navdewletî û ji ber wê yekê encûmen beşdariyê di hemû çalakiyên siyasî yên girêdayî çareseriya siyasî ji bo krîza Sûriyê dike. بله درباره داوین پێشاتەیان ڕۆژهەڵاتê Çemê Feratê û helwesta Amerîka kolwê navçeyê Xudan hejmûne serkirde û rewşenbîr û siyasetmedarên Kurdiş roveyên cuda cuda dan û gotin ku take çareserî ji rewşa rojhelatê Çemê Feratê yekrêziya navmala Kurdî ye. Ji dema ku Tirkiya diriya topxaneyên xwe ve gundewarên Kobanê, Girêspî û Qamişlokirina armanc û dest bi amadekariya leşkerî kir, ew jî diriya komkirina çekdarên grûpên bi ser ve da ku êrişî rojhelatê Çemê Feratê bike, çendîn şirove ji dawîn pêşhateyên rojhelatê Çemê Feratê û helwêsta Amerîka ku li wê navçeyê Xudan hejmûne hatine holê. Di çarçûveya beşdarî di boltena Arkê de Fêsal Yusuf endamê desteya serokatiya Encûmena Niştimaniya Kurd lê Sûriyê ragihand ku erke li ser civaka navdewletî welatiyên zilhêziyên ku xwe bi xwediyê Sûriyê dibînin ku tevahiya pêkhate û navçeyên Sûrî ji gefên derekî biparêze û te kes kir ku eger êrişa Tirkiye li ser rojhelatê Çemê Feratê were encamdan, matirsiya kêmbûna rêjeya Kurdan di Rojavayê Kurdistanê de wê durist bibe. Ji aliyê xwe ve berpirsê rêxistina berçav ji bo ragihandin û azadiyan ji Arkê re ragihand ku neyekrêziya navmala Kurdî wekiriye ku civaka navdewletî tu giringiyê nede Kurdan. û dazanîn ku pêwîst e rêkeftinên hewlêr û dihokê werine cîbecîkirin da ku çareseriyek ji bo krîza Rojavayê Kurdistanê re were dîtin û ya herî pêwîst ew e ku aliyên Kurdî yektir qebûl bikin ji ber ku berê rojhelatê Çemê Feratê li metirsiyeke mezin e. Her wiha siyasetmedarê Kurd Abdurrahîm Elî ji bo Arkê got Amerîka bi helbijartina bêdengiyê li ser êrişên Tirkiye li ser gundewarê Kobanê dixwaze nameyekî bigihîne ku ji Tirkiye re bêje bi tenê çekdarên PYD ji bo şerê Daişê bikar anîne û Tirkiye hevpeymana herî serekeya ji Amerîka re li deverê. û dilêdwaneke taybet de bo Arkê Dr. Ferîd Seዕdûn ragihand ku Tirkiye rij de li ser êrişkirina rojhelatê Çemê Feratê û di dema niha de Tirkiye amadekariyan ji bo êrişê dike û di heman demê de qesede çekdarên xwe ji deverên sînorî bi Tirkiye re ji bo bajarokê Heccîn li Dêrezorê vediguhêze. Türkiye û grûpên çekdariyên bi ser ve li deverên Kurdî yên sînorî bi Rojavayê Kurdistanê bi taybetî li beramber girêspî amedekariyên leşkerî ji bo êrişkirina girêspî dikin. Ev jî vîdyoyên çekdarên ku Tirkiye wan kom dike ji bo operasyona leşkerî. Partiya Yekîtiya Kurd li Sûriye tekezî li ser wê çendê kir ku pêwîst e krîza Sûriye li gorî biryarên navdewletî û bi taybetî biryara 2254 çareser bikin. Rejîma Esed bi durustkirina astangiyan lê pêşiya avakirina Komîteya Dîstûriya Sûriye tometbar kir. Komîteya Navendiya Partiya Yekîtiya Kurd li Sûriyê civîneka esayî ku bû dema 5 rojan berdewam kir li hewlêra paytexta Kurdistanê li dar xist. Têde çendên mijarên henûkeyî yên peywendiya wan bi rewşa Sûriyê bi giştî Rojavayê Kurdistanê bi taybetî heye gotûbêj kirin. Di civînê de Partiya Yekîtiya Kurd li Sûriyê tekezî li ser wê çendê kir ku pêwîst e krîza Sûriyê li gorî biryarên navdewletî û bi taybetî biryara 2254 were çareserkirin.
ڕژێمە ئەسد بە دروستکردنا ئاسنگیان پێشیە ئاواکردنا کۆمیتەیە دەستوریە سووریە تۆمەت بار کرد ji ber ku rejêma Esed bi piştgiridan bi hevpeymanên xwe tekaziyê li ser çareseriya leşkerî dike. Her wiha de civînê de daxwaz ji civaka navdewletî hate kirin ku sinûrekî ji piştevaniya Îranê ji tîrorê rew ji bin pêkirinên Îranê li Sûriyê deyne ji ber Îran berdewam rewşa navçeyê bi giştî têk dide. Derbarê doza Kurdî li ser astê navdewletî de civînê de tekaziyê li ser berdewamiya karê Encûmena Niştîmaniya Kurd li Sûriyê li ser astê navdewletî hate kirin. Ku de berevanîkirinê de di ber doz û mafên Kurda di Sûriya nû de berdewam bê. Ew jê di rêya serokatî û ofîsa peywendiyên derve Enekesê û her wiha di rêya nûneratiya Enekesê di hevpeymaniya niştîmaniya opozisyona Sûriyê de û nûneratiya Enekesê di desteya danûstandkar de û komîta destûrî. Her wiha de civîna komîteya navendiya Partiya Yekîtiya Kurd li Sûriyê tekaziyê li ser kar û xebatê hate kirin ku pêwîst e kar li ser şêwê desthilatdariya Sûriya nû werêkirin ta ku Sûriya nû federalî demokrasî perlemanî elmanî bê. û derbarê rewşa Efrîna Rojavayê Kurdistanê Partiya Yekîtiya Kurdî li Sûriyê tevaya binpêkirinên dizî, talankirin û binçavkirina hovane û farskirina pereyan ku ji aliyê çekdarên grûpên Serbê Tirkiye ve têne encamdan îdane kir. Di civînê de amaje bû çandê hate kirin ku anîna derbiderên navçeyên dinyê Sûriyê ji bo Efrînê hewleke ji bo guhartina demografîya Efrîna Rojavayê Kurdistanê û tekaziyê li ser wê çandê hate kirin ku pêwîst e Tirkiye bi erkê xwe rabe û sinûrekî ji wan binpêkirinan re deyne û rêveberiya Efrînê radestî xelkê Resenê Efrînê werêkirin. Her wiha de civîna komîteya navendiya Partiya Yekîtiya Kurd li Sûriyê behsa dawîn pêşhateyên Rojhilatê Çemê Feratê hate kirin. Tekaziyê li ser metirsiya êrîşa Tirkiye bo ser navçeyên Rojhilatê Çemê Feratê hate kirin. پێویستە و ئەنجومەنە نیشتیمانیە کورد لە سووریێ لەسەر ئاستێ دیبلۆماسی پەیوەندیان خوا لەگەڵ وڵاتێن ناودەوڵەتی بکێ داکو ڕێگریە لە دووبارەبوونا کارەساتێکی مینە کارەساتە ئەفرینێ لە ڕۆژهەڵاتی چەمێ فەراتێ بگرێ. بله تماشاوان هێژا هەر لەسەر جivînên ku li Herêma Kurdistanê civînên Partiya Yekîtiya Kurd li Sûriyê ku têne encamdan her wiha sebaretî daxuyaniya ku belav kirine em ê van civînan û daxuyaniya ku hatiye belavkirin me bêhtir li gel mêvanê me Abdulsamed Xelebiro endamê polîtbîroya Partiya Yekîtiya Kurd li Sûriyê gengeşe bikin. Mamoste tu bixêr hatî. Mamoste komîteya navendiya Partiya Yekîtiya Kurd li Sûriyê hejmarek civîn encamdan li hewlerê li Herêma Kurdistanê و اجمارك مجار گفتگو کردن اگر دست پێک اجمار بحث وان مجارم بکە مجارên سەرەکەین کو هاتن گفتگو کردن دجوینن ودا چون بله بخوا جواتکی نورمال بو یعنی بو معنا لدار دکوی پارتیا یەکێتی تایبەت ev civataya ji bo karibin hevalî der ve piştî demek dirêj yani pirsgirêk ew li kariyê gul herêmê hen çeme me karî bû bi hevrê bi şewayekî zindî em hevdorûnîn مجارە سەرەکەش خۆ لەسەری وێنە ئەو ڕەوشە سیاسی ئاگۆ دەڤەرامەتێ دەرباستە سووری بتەوایی و هەرێمی کوردی بتایبەت بۆ تێ دەرباست بن و ئەو ئاستەنگی و مەترسیە بۆ هەنێ لەسەر ئاستا سیاسی مە بەفرەهی ئەم لەسەر سەکنین ئەف کاروباری بۆ ئەنجومەنە نیشتیمانی کوردیت کوم ئەم ژۆک پارتیەک ژێ پارتیا ڕەسەنی هەندری vê ئەنجومەنێ دەم دکن تایبەت جی دەمێ داویت لەسەر ئەف کۆمیتێ نوچێبوونە ئەv دەستەیە دانوستاندنێ کۆمیتێ دەستوری نونەرێمەی چێ دریا هەماهەنگیە هەندرێڤ کۆمیتا هەنێ ئێگۆ بناوی ئەنجومەنە نیشتیمانی کوردی تێت هەنێ بە چه شێوایی ئەم کاربن دانوستاندنی و تێکلیا بە هەڤرە بکن و بڤان هەڤالێمە کارمەند و شریکێ گۆم هەندرێ بە پەلگەیە گۆدنامە وانادێ وەک پەلگە وەثیقی گۆدنامە وانادە هەماهەنگیە هەبن چێ گرێدایی بن بێ کۆنگرا ڕیادەی دوا بێ چێ گرێدایی بنامە و هەماهەنگیە دێ ئەم کاربن ئەم و نونەرێ خۆ هەندرێوێ دێ بەرگریە بەر دۆزا کوردی بکن تەنێ ئەم تەکەس بکن لەسەروا پەلگەیە دنامەد ئەوەی هاتنێ و ئەم کاربن تەوایی ینی وەک فشارێکی بکن لەسەروانا بوو ئەوژی مەڕێ بەرگریە بەرما دۆزا بکن سەدەم جێ چ بوو کۆ جویناوە لە هەرێما کوردستانی هاتە ئەنجامدان لە ناوا کوردستانە سووریە بگوت ینی ئەم بخوا بەلکی جوینە یەکەمینە ئاگۆ ئەم لێ هەرێما کوردستانی دکن
او جي بشتي دمك دريج يعني جي او ظروف كاري او لكاريه قوماني كاري بو حوالي جدرفه تابت حوالي ما اوروبا حوالي ما تركيا نونري واي جو حاضر بون ما خواست ام جيفينك زندي بكم بافري جبو ام كارب بفرهي له سيرفا جوهرتني بلازي جو تشيد بن دهري ميدي وام نريني خويا بدن خوياني كرون هر وها جوان رينا كاربن ببن آلی کارد هندری انجمنی دیگو ام پیک بینیم. باش ما اگر ام بحثا داخویانیا کو جالی پارتیا کتیا کرد سوریه هاتیه بلاف کردن بکن دو داخویانی ده هاتیه کو رژیم اسد اصلاًگیان لپیشا درست کردن دستور سوریه یانو دادکه او اصلاًگیان کو رژیم اسد درست دکه لپیشا آوا کردن به کمیته دستوری بچرنگینه و کیجان با آلی کاریا کیجان آلی او اصلاًگی تنه درست کرد. دیاره اویا جه دسپیک دی یعنی رژیم سوری بری خانه دا چهار سرکرنا سیاسی او نرینامه بو کنجمان اجتماعی کردی و بری جی کر آلیه چکداری و آنها جی دخوازه آستانگیال پیشیا دانستندنی سیاسی بکه تایبت جی کمیته دستوری گو آنها بکارتی او به يعني او هزا خوش و آلیگری خود استینم تایبت جی هون زانیم يعني هزا روسینه و ایرانین و ملیشیات خو ایگول پیشنا رژیم سکنه جبرگولو رژیم دخوازه و وکو دانستندنی چیبون ایگو دوا هریم ایگو بوتن راوستاندن اشرگو به رژیم گلک دستکفت کرن تایبت او اگو سکنی لمسئله ادلبی اگو دنابینا ترکا و روسا دی چیبو گو آنها چرا سری که جیر بین آشتیانه جبولو رژیم ناخوازه چاره سرکنی سیاسی بمشه به آلیگریا پیشگیری خو و بلکی به نرمبون و سسپونا هلوستا و نزلالیا پروژه امریکی دو اندری هرمی ده تایبت جی ده هرمی آلی روژاوای فراتی ده. باش ما مستا نرخانتنا و جقوناغا بوریره نوکو پارتی کتیا کرد لسوریه وکو انجمن اجتماعی کرد لسوریه جرچی نچاود نرخینه. ام وقت جبران اجتماعی کردیش خوش دست پیک دی وقت مگو ام چهار سرکرنا سیاسی رنه آگو دبن چافدریا هزی نافدروتی و نتوی یک بونی دی و ام بشدارن جی دست پیک دی حما علیاده یک جی لهیلک ده ام کاد کنم کاربن یعنی مالا کردی وقت جبران اجتماعی کردی مالا کردی آوا بکن نزیکایی ولگر نه آد علیه يعني تفكر سياسي كردي نرينا تفكر سياسي كردي دفي قناغا آورته ده سياري هم تقدر بس بين تايبتشي اف بازاري قناها دبن لسر كوج بو كوميته دستوري ام كاربن نزيكي هفدو بكن لانها يعني دوزا كردي كريزا سوري جو دريش كرنا وينا كريه بيتر بريار جدستي ريجيم جدستي ريكبريه جداتي دركتن بيتر انها مناطق نفوذ وكم جير بيجن شد من بين روسا وامريكا دي افي قلنا في ناكرني روجلاتي فرات وروج افاي فرات وهذه هرمي جيقولوا لك واي خرد هندري دايج دسبيك دي ايران كلك ريجيمي ودستي وردانا تركاج علي كي دو هندري ويناتني افانا قش اشتني جو برزغريك بن لهمبر چار سركرنا سياسي باوريا مد حطاني في قناغا غوتي بيتر يعني هذه ناف دولتي وهرمي اداره في كريزا سوريت كرن انها ببرداوي دي جو چار سركرن ببه دي كوميتي دستوري دي بيتر جو كاربن دبن شعبديريا نتوي بوني دغ اركي انا كسد بيدمان هذا تشيج بو ديتنا چاره سريك يعني جي چاره كيج دوزا غالي كرد لسوريا بينا تشي انا كسي انها ام يك جي ام كاربن دناف خد دناف خويدي ام افا كنا مال كردي افا بك بهلوسه خرد بروجيك مي نتوي زلال هبه نارينك مي سوريا وك ام ددن خوياني وش دسبيك جما قوتيد هما هنجيده سوريا فدرال هبه ب يعني ديمقراطي برلماني علماني وهبه دهندري ويد چاره سركرنا برسا كردي دي دستوري هبه دوزا كردي وهرمي كردي ده همه كردستان سوريا ده جيبي بالكيلكا ما في نتويندشي نسوريا وك دما درباس بويه نافنديبه او داخوازا ما يدهندري ريكبريت جي ام في داخوازيت كن وان هاجيوي نونري ما برغيريه بكن دبرده باش ما مستا اف داخوازا حتى چرا ديك ما في كردان مسوغردك ما في كردان دما كون داخوازا فدرالي ديمقراطي برلماني علماني امي برغيريه بربكن دي حمه تشجيه نونري ما دهندري هم تايبت جي انها دهندري في دستي دانو استندني دي ودهندري كوميتي دستوري دي
او جبر تجربه جو ملت روج اوای ناوینت درباس بن سوریا تایبت ننافندیک دوی يعني چارەسەرکردنی ناوەندیک سیاسی ژەندرێ وی وڵاتی بێژ بەر وڵاتێکی پڕنەتەوە وڵاتێکی پشتیوێ قەسوێ ڕانیا گۆچێ بوویە ji bo wilojî ew daxwaza me yê ew daxwazaya komîta me yî danûstandinê êgotêkiliya dike bi karê xwe yî dîplomasî bi hemû dewlet û herêm û ê xwedê rol di hundirê krîza Sûrî de ev ê li ber wana datîne ji bo wilojî em ê hetanî dawî berevaniyê bervênat bikin got em karibin vêna pêk bînin mafê milletê Kurd û hemûnetewê di hundirê باش مامۆستا دەرباری داوی پێشاتێن دەڤەرا ڕۆژهەڵاتێ چەمێ فەراتێ و ێرشکردنا تورکیان جی ئارمانکردنا تورکیە ji دەڤەرên کوردî re çi şrovejêr têkirin guriya rînate anha gefê got Tirkî dike bi rastî jî û dê roj helatê Feratê de got anha dibêje derbaskirinek leşkerî hundirê de metirsîk jedî şê dike bi rastî ji bo wilo jî anha ji encumena niştimanî tê xuyanîkirin wek gomet daxuyanî de داخوانیا خوش دا انجمن اجتماعی کاری که دیپلماسی فره بکرد ناوه هزینه دولتی ده گو اف وک نمونه تجربه عفرینه يعني اگر هي دوباره عفرینه دوباره ببه ما ترسي هي يعني ممكن يعني كاربن ظاهري ما جهف جدا بكن يعني داليه جريسبي دي داليه كوباني دي بلكي جبر انها مرا يعني بيت حسهن بهن گو امریکی دانوستندن و تکلی هنکی به هرم ترکیه هنه و جبر ولو جی آنها باوری آمد اسکارم جالی کی دید بیجم جپیه دیتی خواستن و دما آورتا قناعا قامتر در باس بین گو لیوگره که سیاست خوره وش ممارسات خوره بکه گو او تجربه عفرین دوباره نبه و کاری به زمینه که آوا بکه ج دانوستندنه که گو وکره یک ریزیا کردی و او تجربه عفرینه دوباره نبجاره که ده لهم بر واقفی گل مدبن باش ما مثلا ترکیه آمدکاریان خود که جبو ارمانکردنا دورا چمی فراتو تایبتی دورین کردی اگر ترکیه دست به ایرشکردنا خویان جی ارمانکردنا دورین کردی بکه لگوری نارینا تاوی هلوست امریکا وی دمی دوی چه به هلوست امریکا وقت دانوستندنا کو آن هاد که به هزین پیادیر ایلشکری دی که دوشر داعشی دی وەک هێزنج هێزێ گۆ نافەیمانی بوێنار کار دکە ئەس بەهۆ دکم وێ نەبووی شێوای گۆ هەندری عفرینێت بوو لێ مەترسینی جدی هەنێ ji ber bercewendiyê Tirka divê herêma hanê de hene gokarî bê yani metirsî gokarî bê herêmê Kurdî ji hev dû cida bike wek çawa hundirê efrîn dibû dê herêma wek baş mamoste yani Türkiye baş niha yani Türkiye dest bi armançıran deverên Kurdî kiriye li gundawarê Kobanî her hal gundawarê Girêsipî ji ber çi heta niha Amerîka helwestek cidî dernexistiye tenê bêdengî hilbijartiye sedema vê yekê çi bêjim Amerîka anha Tirkî belki hinekî Amerîka razî bûna Tirka dixwazin baweriya me yani ew têkilî peywendiyê Tirka bi Rûsar e Amerîkî di dawî de yani yekser dev jî Tirka bernade Türk hûn zanin helîfekî stratejî helîfê NATO bi Amerîka re di hundirê bazar nade yani gumanek çê dibe hundirê bazar nabe hundirê Tirkar hebe bes ez ê bawer nakim bi wî şêwayê got di Efrîn de çêbû di herêma Cezîrê de taybet Hemêra Cezîrê de bû yeregehayê bibe tevwê jî encumena niştimanî Kurdî wek min got divê karekê xwe bikir nava herêmê hanê de û dozekê bibijî nav hêzê navdewletî got ev û newlo tenê jî parastinek ji herêmê Kurdî hebe û ji bo sivîla û ji bo derbaskirin dirên leşkerî li herêmê Kurdî çê nebe بله یلک اسپاس جبو میوانی عبد الصمد خلف برو اندام پولی دوره پارتیا یکتیا خود لسوریه کوت ایرو میوانی سیدی آرک بوزار سپاس جبو آمده بونت اسپاس شاندک جه اوفیسا جبجیکار یا تبگارا چاکسازیا کرد به سروکاتیا هفریسکار گشتی فیصل یوسف سردان هرما کردستان یکر هجمارک جوین و هفدیتن لگل آلی و پارتی سیاسی لدارخستن تی در روشا سوریه و یا هرمی بگشتی گفتگو کرد به آرمانجا بهزکرنا پیوندیان و لدارخستنا هفدیتنان لگل آلی و پارتین سیاسی شاندک جو افیسا جبجیکار یا تفگرا چاکسازیا کرد گوجهریک جی ولید فرمان و کاظم خلیفه و فیروشاه عبدالرحمن و هفریسکار گشتی فیصل یوسف اونو نره تفگر الهرما کردستان جدعان علی سردانا هرما کردستان کرن شاندا تفگرا چاکسازی هجمارک هفدیتن الهرما کردستان پیک آنینه دست پیکت 28 هیوا دهانده کلگل برز حمید دربندی سروک پیوندیان گشتی یا سروکاتی هرما کردستان پیک آنینه
کوتê de şanda tevgerê supasiya serokatiya herêmê kirin li ser pêşwaziya wan herwiha pîrozbahî li Herêma Kurdistanê kirin piştî serkeftina wan di hilbijartinên Iraqê de. Herwiha diyar kirin got ev serkeftin hemî biriya Serok Mesûd Barzanî, rêveberê projeya Netewî Kurdistanî li Herêmê û projeya Netewî li Kurdistana Sûriyê jî. Ji aliyê xwe ve berêz derbendî supasiya tevgera çaksaziya Kurd kir li ser kar û helwestên wan û rola wan di xizmeta proseya Kurdî li Kurdistana Sûriyê. Di 29 heyvaborî de li gel serokatiya Partiya Yekîtiya İslamî Kurdistanî civîn pêk anîn û li ser giringiya Ekrêziya Mala Kurdî li Kurdistana Sûriye û Iraqê tekez kirin. Bi taybet di rewşa gunaha de dever têde derbas dibe, her wiha hejmarek mijarên din yên herêmî û navdewletî jî guftûgo kirin bi taybet mijarên girêdayî Sûriyê û şîweyê bi destxistina mafê gelê Kurd di Sûriye pêşa rojê de. Di heman rojê de jî li gel serkirdayetiya Partî Demokratîk Kurdistan Îran civîn pêk anîn. Gotê de serxweşî li Partiya Navborî kirin bi şehîdbûna hejmareke pêşmergeyên wan li ser destê rejîma Îranê. Her wiha behsa mijarên taybet bi rewşa siyasî li Kurdistana Îran û Sûriye kirin û tekezî li ser pîwîstiya berdewamiya peywandiyan di navbera wan de. Her wiha di heman rojê de jî civînek li gel Partî Demokratîk Kurdistan pêk anîn. Got wê civînê de behsa pêşhateyên dawiyên Kurdî û herêmî û navdewletî hate kirin. Di siyê heyvadehan de hevdîtinek li gel nûnerê Partiya Sosyalîsta Kurdistana Tirkiye pêk anîn. Kotê de rewşa siyasî Kurdî li Sûriye û Tirkiye bi taybetî û ya Kurdî bi giştî guftûgo kirin. Her wiha di 31 heyvaborî de civînek li gel berêz Azadberwarî endamê Mekteba Siyasî ya Partî Demokratîk Kurdistan pêk anîn. Têde berwarî tekezî li ser giringiya peywandiyan bi hemî aliyan re kir û behsa giringiya karê hevbeş û yekrêziya gelê Kurdî kir. Di yekê vê heyvê de şanda tevgera çaksazî civînek li gel Partiya Şûî Kurdistanî li darxist. Têde behsa rewşa Sûriye bigiştî û ya bajarê Efrînê bi taybetî hate kirin û behsa pîwîstiya berdewamiya peywandiyan di navbera wan de hate kirin. Dawîtirîn civîn tevgera çaksaziya Kurdê li gel Partiya Yekîtî Niştimanî Kurdistanî pêk anî. Kuj aliyê Polîtbüroya Partiya Navborî bi serokatiya Seîdî Pîre û hejmarek berpirsên din hatin pêşwazî kirin. Têde behsa rewşa Kurdistana Sûriyê û rola Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyê hate kirin. 5 سال سر روانتنا اندام کمیته هرمی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا پاریزر ادریس علو درباز دبن ادریس علو بریا 5 سالان جتاخه اشرفیه یا عفرینه جالی چکدارن پیده و هات رواندن و حتی هاتو آگاهی سرویتوننه. چکدارن پیده و ریوبریا وانیا خوسر بناو نیازا پاک یان دست پیشخریا مروی تروریستین داعش سربست برددن و ده همان دمیده شریوان لیدیرا زوره و بو کمالی دکن. لیتانها بدهانج سرکردین کرد زیندان واندنه به تومت گرتینه و جوان 5 سال سروان را درباز دبن و تانها تو آگاهی و زانیاری سروان توننه. پارێزەر ئیدریس عەلۆ چالاکوانê siyasî û endamê Komîta Herêmî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye ev 5 salin û ji aliyê çekdarên PYD girtiye û tudan pêdan ji PYD derbarê girtina navborî derneketiye. İdris Alo sala 1968 ji dayîk bûye ji gundê dîkeyê navçeya Racoye. Li navanda bajarê Efrînê li taxa Eşrefiyê dijiya û wek parêzer kar dikir. Ji destpêka şoreşa Sûriyê tevlî liv û tevgera şoreşî bû. Lawma bû armanca PYD û di 8 meha 11 sala 2013 grûpeka çekdar ser bi PYD ve êrîş bir ser mala wî û ew binçav kir. û ji bo ciheke ne diyar bir û tanha ne diyar ku di jiyanê de maye yan ji bo rejîma Esed hatiye radestkirin. Gelek hewl ji aliyê malbata wî ve hatin dan. Da ku çarenivîsa wî diyar bikin. Lê hewlên wan bê encam bûn û berpirsên PYD di wan deman de dan pêdan bi wekê nedikir û digotin ku tu kes bi navê İdris Alo li cem wan tune ye. Bi dihan ji serkirdeyên Kurd û endam û alîgirên Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye û Encumena Niştimanî ya Kurd li Sûriyê bê sûc û guneh di zîndanên PYD de girtîne. û berûva jî wê yekê navbera herdem û demekê PYD girtiyên Daişê û Mertala Firatê û artêşa azad û grûpên tundrew serbest berdidin û li ser girtina welatparêzên Kurd û şoreşgeran hîn rijdin û berdewamin.
بله تماشاوان هجا جارا کدن از وگرم سر راپورت سیاسی هیوا دهان یا کوج علی پارتیا دموکرات کردستان سوریا و هاتیه بلافکرین هروها درباری داوین پیش هاتین روشالات چم فراته از وان هر دو بابتن گل میوان خوبشار امین اندام پولیت بیروی پارتیا دموکرات کردستان سوریا گنگشه بکم نها جبریا تلفن گل من ماموس دم باش دم باش جامع ماموس بشار پارتیا دموکرات کردستان سوریا در راپورت خو سیاسی هیوا دهان آماجه به دستش کارکشاندنا دیمستورا شاندره بره یه ناف دولتیش با سوریه کر گلو دستش کارکشاندنا دیمستورا حتی چرا ده که باندور لچارسریا کریزا سوریه کر والله دورة ديمستورا هناك إحراج وير تذهبوا جاليكي دي أبوزيسيوني ديت ديمستورا بيتر ميلداري دكي رجيما سورير جالي رجيما شي بر نرازيبو ددا خويا كرنج انه ديمستورا بدورك باوريا من حتى حدا كي بدورك باش ايجابي رادو قريب موافق عن ذات لابينا دم هامي خوي اساسي ديك جي قريب بوزيشن الرازيم كش اري كي تجي قريب قالك تشتيخوا درباسك يعني وك مبعوثه كي دولي براستيش ديمستورا وك دوره حكاري وبيرابالي ادبيجم مهماوي خلاص دبي تاليا مها تشدينها داده ما مهماوي خلاص دبي قرق جير درد كت نهبك لوقت نهنكر وخبد عادي ابي دني النرويجي انها بديني هاتي تعيكرن يجي الجمته سكن عندن قالوا اوي نهاتي عجب جيج دمستورا جي وقت انتهاء ابو يجور دس بيبكي يا وجده درس بيبكي على الاغلب مريني ما تبدا باورن انه اوي لغوري اللي فقرا جنيفيك اوي كاربكي لغور ريال الدولي بيتر قرار بيستو ضد بنجي وشار بيتر قرارات الدولي ايد في وارده اوي جوان وجا الجول اسلوب اخوه اوي بردوام باش ما مست جبلي بخالي جبلي دس كاركشاندنا ديمستورا راپورتا سیاسی یا پارتی هرو نهی خسر لودکای استانبول ده یا کو دنابرا ترکیه و روسیه و المانیا و فرانسه هات انجام دان لگوری نارینا تتوکو سیاست مدار و در انجام ویجه چی بن؟ هناك فهم ذكر انه وقت رابور جدهاتيه انه بيتر رولا روسا قماهاني جباتهاني تشيبو جبوناك روس كاربن او مخرجات صوت شي كاربن درباس كلي استانا كاربن درباس كاربن فرنسا والمانيا بآلي خوخين دفع مسالات ليه بنخش باورن امريكا ونبي بامريكانا بشبر فرنسيجي والمانيجي دو دولتي سركنه دفي تحالفات دوليه دفي هبنديات دوليه جيب سروكاتيا امريكا او دكاربن او بيتر جبر بيه كيجي خويا كرك امريكانا مباشره بشتي قمي قلت الايبا ام نتائجي ام ترحابي بيكر ام ايجابي دبيل اذا هاني براستي توافقك ام جبل بيش توافقات الدوليه هنا المساله السوريه توافقات الدوليه تبدو متفق بمساله حلها سياسيه تبدو متفق وضع هذه هي ممكن بمشينا توافقات الدوليه هنا دبا مسألة ده كده اختلاف شيء ده ده بيكاري ده براكتيك ده دويدر ده هناك اختلاف شيء ده بالمسألة ده أو شيء هركب آلي خدك شيء أدفرد مسألة صراعات يعني منابع ممكن تجاذبات دولي وإقليمي نسر في مسألة كريزا السوري هل يكيد خوازي لقول مثلا روس وأبي هانا ما مستا بشر أجر أم بحثا هبونا إيراني سوريا ده بكن وبتايبتي فرض كرنا سيزاين امريكا بسر ايراني ده لغوري نارينا حتى تشرا ديكي اف سيزاين امريكي لسر ايراني ويرول وهجمونا ايراني دي سوريا ده كان بك اف جاليكي دجاليكي دين حتى تشرا ديكي اف سيزاين امريكي وخدمتها تشارسريه سياسي يا كريزا سوريا بك باوريا مساله يعني ديتاليه ده امريكانا داخل يا كرن بلي دنك هي دنك تيوا الو الو امريكانا داخل يا كرن قالوا سي مرجيوان هنا في بس بلي
زیاره کشایک هەیە پەیوەندی ئەمەلگەل میوانên بەشار ئەمین ئەنجامی پۆلیتبیرۆیا پارتیا دموکراتا کوردستان سووریا هاتە بەرین gelek سپاس ji bo میوانên بەشار ئەمین. Çare welatiyên Efrînê de encama mayîneke çandî di nava zeviyên çandînê de ji aliyê çekdarên bi ser peyedê ve li gundê Seriya yê bi sere navçeya Bilbilê ve jiyana xwe jî dest dan herwiha du kesên din jî birîndar bûn bêhtir pêzanîn tivê raportê de. Çar welatiyên Efrînê de encama mayîneke çandî ji aliyê çekdarên bi ser peyedê ve nava zeviyên çandiniyê de jiyana xwe ji dest dan. Li gor ji derên xwe ji hêra gihan ku di roja çarşembê mayînek di nava zeviyên çandiniyê de li gundê Seriyan yê bi ser navçeya Bilbilê ve teqiya û di encam de her çar welatiyên bi navê İsmaîl Îbêş İsmaîl ku temen 49 salî, Hemza Îbêş temen 45 salî, Mihemed Memduh Zên temen 3 salî, Rehef Abdülminam temen 14 salî jiyana xwe ji dest dan. Ji derê servar kir ku di encama heman teqînê de du welatiyên din bi navê Abdülminam el-Mihêmîd, Ferh Abdülminam birîndar bûn. Ji wan kesên ku birîndar bûn du derbederên Ereb bûn ku di nava zeviyên de kar dikirin ji bo çinîna werzê zeytûnan. Di heyva borî de welatiyekî Efrînê li gundê Golya Jêrîn ji bo çandina mayînekî di nava terektora wî de bû qurbanî û du kesê din lê gel wî birîndar bûn. Bi sedan ji welatiyên Efrînê de encama mayînên çandî ji aliyê çekdarên bi ser peyedê ve û binpêkirinên grûpên çekdar lê Efrînê û gundewarê wê bûne qurbanî. Hejmarek ji derbederên li Efrînê bicî bûne komeleyeke neştecîbûnê li Efrînê bi piştavaniya grûpên çekdar durust kirin. Li gorê daxuyaniya wê komeleyê ku wê di demeke nêzik de dest bi karê xwe bikin. Piştî bêhtir ji 6 mehan ji kontrolkirina Efrîna Rojavayê Kurdistanê ji aliyê Tirkiye û grûpên opozisyonê yên bi ser ve û tanha binpêkirin derheqê welatiyên Kurd û siruştiya Efrînê li gund û navend û bajarokên Efrînê nehatine rawestandin. û di navan binpêkirinan de û ya herî ku metirsidar e tawanên desteserkirina mal û milkên welatiyên Kurd ji aliyê grûpên çekdar ve û ew ya ku dihêle rewşeka metirsiyê li cem tevahiya Kurdên Efrînê dirust bibe ku guhertina demografî li deverê berfirehtir bibe. Li gor malpera fermiya Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyê ku grûpên çekdar rêgiriyê di bervegera bi 10,000 ji welatiyên Kurdiyên ku dimînin kampên derbederiyê de dimînin dikin û li aliyek din propagandakî di demanha de belav dike ku wê bajarekî taybet bi derbederên Ereb yên ku li Efrînê bi cih bûne dirust bikin. û ew yek dibe cihê metirsiyeka mezin li ser hebûna Kurdan li Efrînê. Malpera enekesê encama danûstandinên wan kesên ku bi doza avakirina wê projeyê rabûyîn dazanîn ku komeleyeka neştecîbûnê bi navê El-Cem'îya Eşşamiye dirust kirin û Mihemed Ehmed Xetîb rêveber ji wê projeyê re hat destnîşankirin û hejmarek endamên din jî pêre wê kar bikin. Wê komeleyê dest bi karê xwe kir û hejmarek hevdîtin li dar xistin. û piştî gerê devereka çiyayî li Rojavayê gundê Meryemîn li Rojhilatê Efrînê destnîşan kirin da ku dest bi projeya xwe li wê deverê bikin. Piştî ku cihê Elqerya Eşşamiye ji aliyê komelê ve hat destnîşankirin navendek demkî jî ji komelê re di navenda Efrînê hat dirust kirin da ku endamên komeleyê hevdîtinên xwe têde bikin û serpiriştiyê li ser projeyê jî bikin. Çalakvanên Kurd di her demî de metirsiya xwe li ser guhertina demografî ya ku li ser Efrînê tê kirin di dinxuya kirin û derbarî wê komeleya ku niha dest pêhatî kirin ji alî wan kesên ku li Efrînê bêcih bûyîn dibêjin ku ew yek wê guhertineka mezin li deverê encam bide. لێدوانەکە تایبەتدەش بۆ ئەرکەی ساناس هەلێزگەن هەدا لە ڕاگەهاند و حتاوەکە ئیرۆژی ئەمریکا و رووسیا نەڕیناوان ji کوردانە لە سووریەوەکە کێمنێتەوە و بتو ئاوایەکی ئەکە ملەتێکی لەسەر خاکە خۆ دژین سێری کوردانەکردنە. الأمر الواقعي السوري ميزينة حتى أنها أوبوزيسيون اعتراف بحقوق كردينة فقط بحقوق ثقافي وحقوق لغوي يعني كأقلية الكردات ميزينة كشعب أرضي خوي ديروكي وشخوا نظام حتى أنها قنوات دبلوماسي نبنا أنجمان اجتماعي كردي وريجيم إذا حتى الآن نهانين موضوع باشقية تشتغنها حاليا نبنا وضنين لأمديسا آلية تجي ميزينة كريزا سوري نكريزا كي نبنا اوپوزیسیون و رژیم داشتی مایه اف کریزه ها بیا کریزه که ناف دولتی خاصة ناف واحزی مازن یه دولت وک امریکا و روسیا دم
وأفترق خوشة بلقي أمنهاد بينن أنجمان اجتماعي كردي واركي دبلوماسي دا كارد كي بقلق دبلوماسية رنشتيا بقلق وزراء خارجية رنشتيا المهم قلق دولتها رنشتيا حتى نهاجي بينن أف دولتي أفي هزي مظن وق أمريكا وروسيا حتى نهاجي الكردات ميزين كأقلي جبر خاطئ أو دستورات روسي أو مسودات دستورات روسية هذا عرض كرن حتى الآن ضمن ويدا حقوقي ثقافي وحقوقي لغويش كردها يعني دليل نظرة نيرينا واجوارة ككرد أقليل ميزين وأقلي نوك شعبك يصير أرض خوي ديروكية حقوقي شعوبة نوك حقوقي أقلياتنا حقوقي شعوبة فرضا عهدين دوليين الحقوق المدنية والسياسية دي هاتي حفظان ضمن ميثاق الأمم المتحدة ده هاتي حفظان ضمن حقوقي أقليات إعلان حالي وخوهات يد متعلقة وجود بجد أقليات وحقوقي أقليات فاني شاخه هرم کردستانی یکیتی خوندوان و جوان دموکراتی کردستان روجاوا دو گرکر خستنی لکامپا باسرما یا پنابرین روجاوای کردستانی انجام دا. گرا رخستنی یا یکیتی خوندوان و جوان دموکراتی کردستان روجاوا به سرپرشتی برپرسین شاخ و اوفیسا رخستنی بو. دوی گریده لسر روشا رخستنی و چوانی پیشکتنا کار هاتر آوستاندن. لگور که یکیتی خوندوان و جوان دموکراتی کردستان روجاوا دروپلا خود بلاف کریه که یکیتی خوجهیا کامپا باسرما دوباره برخستن کر و لسر اندامان تکس کر که دوی پابندی برخستن آخو بکن. جرصد و هشت روشن گرتنه دمها بوریده لسوریا هاتن انجام دان. بهتری روشن گرتنه لسر دست رژیم اسد و چکدارن پیدی هاتن پیک آنین. بهتری گرتیان اونین که لیبورین و سوزن رژیم اسد باور کرنه و وگریان سوریه. بهتر جه 488 ولاتین سیویل دمها بوریده لسرانسری سوریه جه آلی رژیم اسد و چکدارین پیاده و گروپین چکدار و هاتنه گرتن و چارنویساوان ندیاره و بهتری روشن گرتنه جه آلی رژیم اسد و هاتنه انجام دان. تورا سوریا مافی مروفان راپورتا خواه آمهانه ده درباره گرتنا بیسروبر یا که جه آلی رژیم اسد و گروپین چکدار و چکدارین پیاده و تی انجام دان لسرانسری سوریه بلاف کریه. در راپورت ده هاتیه که بهتر جه 488 ولاتین سیویل هاتنه گرتن دمها بوریده و بهتری آوان ولاتیان اون ین که لسر بانگین رژیم اسد و روسیا و گریان سوریه بریا بنگهین ورگرتنا پنابران و گلک جه کسین که هاتنه گرتن جه آلی رژیم اسد و اون ین که لیبورینا سروک رژیم سوریه بشار الاسد باور کرین و لسوریه و گریابون. لگوری تورا سوریه مافی مروفان بلاف کری که رژه 63 جساده روشن گرتنه جعالی رژیم اسد و هاتنه انجام دان و بهتری آوان گرتیان اون ینکو و گریان سوریه تاکو لیبورین اسد وان لخوا بگره. هر لگوری تورا سوری رژه 19 جساده جروشن گرتنه جعالی چکدارین پیاده و هاتنه انجام دان جوان گرتیان روزنامه‌وان و پیامنر آرکی احمد صوفی که ده 22 مهابوری ده جعالی چکدارین پیاده و دنافبرا باجار دیرکی و گنده قصروکی ده هاتی رواندن و چارنویساوی ندیاره. رژه 15 جساده جروشن گرتنه لدورین دبن کنترولا چکدارین که ناو لخوا دکن دسته تحریر الشام که بر ناویوان جبهت النصر بون هاتنه انجام دان. گروپین چکدارین بسر اپوزیسیون سوری و جی رژه 6 جساده جراوشن گرتنه انجام دانه و چکدارین داعش 2 جساده جراوشن گرتنه جعالی وان و هاتنه انجام دان. لگوری داته تورا سوری مافی مروفان روشن گرتنه ینکن لعفرینا روجاوای کردستان هاتین انجام دان لسر دست گروپین چکدارین بسر اپوزیسیون سوری و در حق اندزیار عبدالرحمن ایبو جگنده گرزیلی بسر عفرینا روجاوای کردستان و ده 20 مهادهان ده 2018 جمالاوی هاتیا رواندن و تانها چارنویساوی ندیاره. لیلا اسماعیل قبلان ولاتیا گنده هولیلی بسر عفرینا روجاوای کردستان و ده 13 مهادهان 2018 جمالاوی هاتیا رواندن و تانها چارنویساوی ندیاره. چکدارین بسر پیاده و جی 11 کس لگندوار دیر زوره ده 25 مهادهان ده رواندن و چارنویساوان جی ندیاره. ده همان دمیده چکدارین پیاده ارشی باجاروک شداده بسر باجار حسکی وگریه ده انجام ده 7 ولاتین سیویل گرتن و چارنویساوان جی ندیاره. پیاده لرقای جی ده 12 مهادهان ده 5 کس گرتن او چارنویساوان ندیاره. ده 22 مهادهان ده جی پیامنر آرکی احمد صوفی جعالی پیاده و هاتی رواندن و تانها چارنویساوی ندیاره.
تورا سووریا مافی مرۆڤان ڕەڤاندنا ئەحمەد سۆفی وەکو یەک ji ڕەوشên herî balkêş pesend dike ji ber ku ئەحمەد سۆفی tinê karê rojnamavaniyê dike. هەژمارە شەشان یا ڕۆژنامەیە ڕێباز یا پێشمەرگەیان ڕۆژە گەهشت بەردەستێ خوێنەران و هەژمارێک ji بابەتên جوور bi جوور li xwe dikire bêhtir pêzanîn divê raportê de. Ji bo ronîkirina lehengiya leşkerê roj û belgekirina navê şehîdan û şerê kotê de beşdarî kirine, rêxistina roj rojnameya rêbaz damezrand ku rojnameyek taybet bi wan lehenga ye û bawayekî heyvanatê belav kirin. Tanha hejmara xwe ya pêncan jî belav kiriye. Hejmara şeşan ya rojnameya rêbaz jî gehişte berdestê xwîneran. Têde hejmarek mijar hatine belav kirin û derbarê rojnameyê xwîner Ronî Murad dibêje ku ew rojnameyek siyasî leşkerî ye û hêvî xwest ku babet û mijar û ropelên wê rojnameyê bêhtir bibin. Bi rastî babetê sersekinî babetê siyasî ne ser wedayê mentiqeya ser wedayê Kurdistana Sûriyaya ser wedayê tevahiya cîhanê tevgera cîhan ev rotê re derbas dibe. وضع لشکری ایرو چل منطقه چه دبی چل تایبت روجاوای کردستانی چه دبی الهریما کردستانی هر سی چهار پارچه کردستانی بتواهی و تدخلات دنیای د منطقه ده سر بابت روشنبیری شعر نویساندنا خاطره اموری کو هر کسی که امکانیات جمعی هبن طاقه جمعی هبی دنگ لشکری روجا اشتباهیه جیهانی را ام هیوینا دروژی وریدا پیشکتن بهتر بکویه دا مالپاری زیده تر بین ابروش چند مالپاراتی طبع کرن چند روپلی زیده تر ببین دما پیش دا هروها پشمرگه و اندام انجمن هریمی ریخستنا روش یا پدکسی رمضان شیخ موس کیف خوشی خوش تومار کرنا لهنگی لشکرین روش در روشنامه ریباس را در براند به تایبتی در شریع عویز ده. از سپاسیا همی کارمند و خبرکاری جریده ریباز کم براستی جریده ریباز گهای ایرو هجمارا ششا ام کیف خوشن همی مقالاتی تیدا همی گوتنتین نویساندن هندروی جریده هنیدا اوه دنگی پشمرگی روش لسر ایش و آزاری و پشمرگات داخلی و تیخویا کرن نو پشمرگی روش تیده کینا و شرعی داویه چی بوی شرع سحیلا و عین عویسی او هجمارا وی هجمارا ریباز دنگی ششاده هاتیه خویا کرن واصيجي قال لك تشتكي فر بها او هجماره هاني انه بحثا لشكري روج وبطولات لشكري روجتي در معركه عين عويس معركه لانه شرك يقولوا عادي بو شري عين عويس مالونا مانا كردستاني بو پشمرگه بریندار فرهاد مراد جی جالی خواه کیف خوشی خواه بوی روشنامه در براند او گوت کو گرنگیاوی اوه کو روشنامه که پنابرجی دکارن نویسین خود تیدا بلاف بکن و پشمرگه دکارن هست و هلبست خوشی تیدا بلاف بکن. براستی گرنگیا روزنامه ریباس زنگین بوناوی دیا جهمی لایوا چوار سیاسی چه عسکری وکو بریندار وکو مالبات شهیده کسی که گو بخواست بالسر دیروکا و بزانه گو اف کس چوا شهید کتیا و چوا بریندار کتیا و همین داستان گو لشکری روشتی دا بجدار بوی پیشمرگه بگشتی گرنگیا و همی عالی مثلا گو وکو پنابر جد کارن بجدار بنتیدا وەکو نیویسکار وەکو هەلبەستوان وەکو بەشێر وەرزشێکی تێدا تێ بەحسکردن یعنی ئەگەر تو بخواست بێ بڕاستیجی ترۆشا گشتی ڕۆژاوای کوردستانی بزانش هەمی لایەوە ڕێباز بەحسێنی حەوجەناکە هەر چ دەڤەرێدی بگەرێ ئەvە گرنگی و داخوازە من هێویە وەڵا نەداخوازە گۆ هەر کەسێکی گۆ خۆ ببینێ بڕاستیجی خەمخۆرێ اوی ولاتیا گو بجدار بته د چنی ویسکار به چهل بستوان به همین طاقت و امکانیات خود پشتوانی اوی بعضی ویجریده بکن گو برو سرکفتنی مازن بین انشاء روشنامه عرباس روشنامه پیشمرگه روژه و جبو تومار کرنا لهنگی وان هاتیه دامزراندن و نها هجماراوی ششان گهشته بر دست خوینران. بله تماشاوان هجابری بداوی هاتینه دوباره سرنوچه.
Politbîroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya raporta xwe ya heyvadehan belav kir û tê de ronahî xistine ser çendîn mijarên henokiyê yên girêdayî bi rewşa Sûriye û Rojavayê Kurdistanê ve. Türkiye de amedekariyên leşkerî de ji bo êrîşkirina girêsipî de berdewam e û şirovekarên siyasî hişyariya metirsiyeke mezin li ser rojhilatê Cemê Feratê didin. Li Efrîna Rojavayê Kurdistanê de encama teqîna mayîneke PYD de 4 welatiyan jiyana xwe ji dest dan, 2 kesên din jî birîndar bûn. Tora Sûriyeya mafya mirovan eşkere kir ku di cotmeha Bûrî de li Sûriyê 488 kes hatine girtin, rêjeya 19 ji sedî li ser destê PYD hatine girtin. Be alîkariya tîma Arkê geran û çayan ji wara